nasimangni branch rang chelgen simwang ode bank rang chelgen simwang ode anthang-thangni phone mobile phone on nasimang Aadhaar seeding khaira anakta mangen jekho kanade Aadhaar card link khaira anakta mangen nuni gamelia video ko pone hairum sakswa sakanti kunmo dagem dalde mai khai anakni Aadhaar card ko nangni bank baksa link hagen alo link hagaman ko mai khai check hagen wagam ko nyang nakta mangen ni bomo aro mai ke bagatari angna nangachum thango lasto anga ko akanat ken mom bagatari angna nangen paro nari ange link hana nangachum wagam ko thango mi shot ken mo ai video ko ne nyang bomo tade ya no nari baha tade ya consumer go click abo consumer click khane jamnoi na zoom khat kenanga zoom khat tengamo ani jamna Bharat Aadhaar seeding enable yakhon a click khana tanangen mai kho click khat tenga netrong tisa slong khalamo ani jaman no de sokpa jokmo welcome to Bharat Aadhaar seeding enable dode yakho zoom khat na ya side chiko yes I check mo home Aadhaar seeding deseeding account detail Aadhaar map status Aadhaar mapping history request status check emne ya kani gapau Aadhaar seeding gapau nangni Aadhaar card ko account baksa link khani ya nonggen mo Aadhaar seeding ba deseeding jehana deseeding ya kania na a skang na Aadhaar card ko badiba bank baksa na link hagen chmongwa hang ode wa ko na bank katal khuli thai mangna wa bank kapan bank na seeding kha thai na skang scan chmongwa ode skang kha gaman ko na di seeding khai gal chengna na kata nangen uni jamano sana wa katal ke sa nangni katal khuli ka pa bank na seeding kha ta mangen mo nigam daw Aadhaar seeding deseeding ni bo click khat kenya e chong khat pa ya site che ya ni bo ya in request for Aadhaar seeding ba deseeding the des khang bo enter your Aadhaar number nangni Aadhaar card number ko kapat na kata nangken Aadhaar number ko kapatani jamano khamao na seeding khana menga ma di seeding khana menga oga makhona ma sigen mo na asang gen na seeding khana amgen smo seeding ko click khabo ya seeding ko de diban na ta syong nya kana ta kapun bank ona nakni Aadhaar card ko link khas khana ma ngote ya di seeding ga bakhona click khas khana ta nagen mo ndage mana da odena seeding kana singa na link kana singa dekhon nangni bank ko na link kana singa mo no de no skang bo enter your Aadhaar number ko kapata nangen uni jamano seeding uni jaman de no na nangni bank ko select khabo no banga na state bank ma maya bank wa kam khoi nan dongken wa kam khon na no Sunday na kapan na kata mangen mo pang fretlino negam chance pe mai ba mo State Bank of India or the via Bank of India ga ba mo ani jamna de uni khamade seeding type na seeding type ngwa ude e fresh seeding ko hara na tangen de lege mangna da de no account number ko patna ke nakni padia bank ko na ka patna singa link na singa ko na account number ko ka patna ka nagen ani jamna account number ko patpo account number ko ka patani jamna de
yano ba wan nak ni account number kapat ka kapat po ini kha ma de yano ya ko click nge kha ga na ga nangken ni click kha ni jamano de yano kha mau captcha ne captcha ko kapat po mo captcha ko kapat em na submit takat po submit takengon OTP sokpa gen nangni Aadhaar card link phone number ona me SMS sokpa gen OTP ba khon au no kapat nakata nangken kapatani jamano de uko submit takani jamano de nang receipt ko mangken wa receipt po reference number ko mangken ma negam da de siding khani ko skhiata ha video thari muton plati ba sangsang mo taude na Aadhaar mapping history na Aadhaar card ko basako bade ekono na kha okon achi khana kata de bade ekono bade bengo na nangni Aadhaar card ko link kha acham siding kha acham okon ina saude yano Aadhaar mapping history ni bakon akli khat po ni jamne na Aadhaar card type ka bo ni jamne captcha ka pat po ni ko check status takat nakta manage nakmo nangni yana mai ko singa khamo last 90 days of sheet transaction will be shown ni singa ba de takna kata man gen mo name name na video ko name name na thang takai po barang chiba cyber rang chibri ang nang chak nakata mo cyber rang chiba thang nangken ar bank rang chiba thang rang correspond na ni ko man thang Aadhaar siding khai jakhlai po mo Bagaimana na daw link khani jamano bas Aadhaar siding khani jamano na bano chekai ni fulgen ong among khuja successful ong among khuja verify ong among khuja na bano nigen ne na chanchina bedonga digem ne yachi iba hulbo ya request status check ko click habo ya ho ni jamano de ya niken aba mo ya niken ajum khate ha request for Aadhaar ngaba naino siding kha gen chmo siding ko click habo ani jamano de ye date na basako Aadhaar siding kha chmuni tarikh ko sebo mijalong ode mijal talong ode dalni khon sifla nangken ni jamano na siding type na da sho fresh siding ko click habo ani jamano de yano de mai ko reference number na singa ba reference number ko na da siman gen ba uwa ko na ino click habo click kha emna ino captcha ka pate check status takat po check status takode ong among khujen a check kai ni kata man